Dini 12 July cha salo Korbuk YTF Regional Committee ni Luaji Mumbai one day eba Chalchani Conference Panda Klajakha O Pandawo Narwai Okrandi Haimanjak Paikya TT AADC EM Boramgunangjuk Doliriang MLA Sanjay Manik Tripura A YTF State President Boramgunang Suros Debormana Khoboi Tipramo Tha YTF TWF ni Joto Subdivision sini Khoboi District Central sini President Secretary no Khoboi Joto Central Ro O Salsani Conference Pandano Naithoke Songchamani Bagu Korbuk YTF Regional Committee Rokno Paipaya Hambaya Farka Boramgunangjek EM Doliriang Te State President YTF ni Boramgunang Soros Debormana Khoboi MLA Sanjay Manik go Paithago President Boramgunang Soros Debormate Korbuk YTF Regional Committee Adong Roni Khukti Tamsaka Nainedi Hambai sini joto media somu kinero Korbuk kaisa regional committee of kaisa one day conference a conference of Haimalaya figure the month of figure sini honorable MLA Sanjay Manik the sini TD sini honorable PM sini Madam Doliriang the joto sini TWF the promoter YTF active warriors sini har mong kaisa joto siu hai Sing sini baru rongo bahkan ti dulu bahkan capnai apa sengkut kuliah sini saya 2021 di sini party katanya sini kasih message hancur di sini siu yongan hancur message apa sini baru no sini je hancur ni korang sing apa spread kini apa sini duty tu baru poitolo ya apa sini tapi bubagra ni bising teh sing wansugo poito kaya hancur ni bising tehnya Bebang na satu semana ini apa jo sengkini, abang tiada sengkini conference sengkabang ma nangkung mani kok sadong nai, tapi salai jang nai, bas kanggo sini tamu samung kaya, sini tamu goal tamu sini achievement tamu kaya na, abang sengkini salai, sengkini o one day conference sengkini ro, o bu multi purpose chogo, sengkini ro tu. Ini jeng bulan ini ke, paithak ni jorate ini kaisa. YTF Korbuk Regional Committee Bekasa Songsajak Kaisa Panda Pandawa Phaiman sa Pumanjak Khajak sini Central Committee ni YTF President Honorable sini Sir Suros Deborma Taibo Phaimanjak Khajak sini Gumuti District ni YTF Honorable sini Sir Sujoy Choi Taibo Phaimanjak Khajak sini Social Welfare and Social Education Department ini Madam EM Doliriang, tapi Haimanjak Khajak ini detalis Korbuk Bidang Sabha Gendro ini Honorable MLA ini Sar Sanjay Manik Tripura, tapi Haimanjak Khajak ini newly appointed tunai ini 25 Notun Bazar Malbasa Constituency ini detalis YTF Block 10 ini Sar Kapan Deborma, Puilan itu ke Paithak Jorate ini Regional Committee ni udukta bai ba block committee ni udukta bai chini primary committee jara leaders thainai rokna bele hambai chini Korbuk YTF Regional Committee ni bkhaktai tamoni himale jeng tini ni kaham ke khub naithok ke jeng first to last ke tini ni program no jeng maire laika hani bagai jotona hambai tai ang koinai jara gari be phainai rokna borok dati wati thainai kono Gari no kisah speed dok thang yawe, tahun kerengke janjani no got thangai, sogai mana angkeng haninai ang kisono suriwo, kanya bagai, joto tini tai tim tonggo, maicar mani panda, joto tini dara song Rajen Doliriang, tini data song, khub belai ke chubajak, belai ke hambai maya pro tini, YTF Korbuk Regional Committee ni bokhatte, joto no hambai.